Salamat milambi laku kita solanasang. Dulu dia mai lata pana atak tu maarupa-rupa pengkarangan tu mangka napapasanang ki puang matua. Apa dulu dia mai to latarangi tu kadan na puang matua. Ulendoi renungan harian Toraya Senin tanggal 5 bulan Karua tahun 2020 apa. Dulu dia mai lambasa ki kadan na puang matua ta sembayang. Wambe ki da suruga puang na penangki sia batang kaleki rampokan mak kure sumanga mak pole paraya mati olo malabi mi belana mangkakan mintundui mianta lante bongi puraki boko umpel layuan batang kaleki mak kure sumanga kan belana sakka mukan larang itu dona kadami maranukan ni kuasa pena masalo mi lau rondong kan ni din siupa ania tu da kadami mak din la unalainan lan mata kapatungan angki angki tontong umpogau kan ni lan mintu alokat wangki upuangki da suruga sadia mo kan ni lambasa tu kadami mak tetelan puang Yesu kini rampo mas sembayang. Amin. Ya tu kadan na puang matua lata basa sia tala rangi lan temelambi to temo. Ia mutu dia lalamai Efesus pasal apa angka 97 salako 20 apa. Nakua tu kada katuan dolo dipasitende katuan baru. Indesia tu kadangku sia ku katotongi lan puang umua damo nasusi gauna to kapere tu gaumi unturui tu tanga taena gaina tu di pamalilin mo tanga na sia nasaraki mo kabagan lan kalena diomai katuan lu diomai puang matua belanna kamakarasanna penanna na belanna tae mo sirina naeloran ni tu kalena lako ka sulo bongian sia kabarakanna anna pogau itu mintu gau marutak apataya ia nasusi mi peladai tu diona Kristus ya ke inang mirangimi sia na adai mokomi lan kasih turusan na tu mai tu kama naparanna lan Yesu ia mutu diona gau dolomi lamitibe tu pak kalean masaimi tu sanggang no pobua kamurayan lu diomai tanga salah anna di ba'rui tu penami lan batu batengmi ami angkaran kedo ba'ru tu di padadi situru pak purayan na puang matua lan kamaloloan sia kamaseroan tongan. Amin. Ya tu pak nanungan lan melampi tu temo di ben misa kadakondi nakua pak kalian baru lan bahasa Indonesia nakua manusia baru suluk sulanasang lan puang Yesu ya kedenni temai apa baru tantu labi nakalo penanta umpake na ia tu malusanna nalesang Paulus kumua ia tu to mengkaula sia to mengkatoba lan pak panundukna pena masalo umpo kale agan pak kalian baru maondongan na pamati tintongan Paulus kumua inang taemo nama din la umpo kale pa sia la umpo tamang kale pa agan dolo tuto unnaku mo Kristu mendadi puang sia juru salama den mito kumua ya tu umpatongan mo Kristus inang torro senga mo aganna na ia tema itu tangma patongan lako Kristus tae mo tama din tuo lan kamailuan dio na agan lino pelan na tuolan mo Kristus dilabak mo sia di pamasero mo ulendui kamaparisanna kamatean sia kamalimbangunan na Kristus
ia moto ia tuto mak patongan si patuto lan pak porayan na puang. Aku kita tona luang mo kasih pulungan kombongan sallo taek mo anaden la nenek si kadamak tu penggauran lan kamalilinan belanna ia mo umpamalusai sule tua gan baru mangka mo nakamasiangki puang. Tolo mingka mo ki lan arang maindan na puang. Tangnya mo ki to katurak-turak lumingka lan kamalilinan. Apa nenek bangpa den pebali ketilendek ki dikua nalan piki lino siato lino piki. Inang den bang atunna anaden tilendek apatae anna laden melendokan diomai katilenderan ia to kumua na to lino ki sialan piki lino. Sangadinna yatu ladiangkaran ya motu sule mak sosoran renge dio olona puang matua. Lata kanandai tongan te katuanta. Umua to dilabak siato di pamasero miki dan Kristus. Paralu ki tontong umpokale agan pak kalean baru. Ulendui kameng kaulan tongan sia tanggung karera kapeng katobaran. Dina masallo ia mo tontong la urrenden ki. Ulolangi tekatuan kumua anna den tontong pata umpamanasa itu agam kadi ba'ruanta dan Kristus ulendui buangan kada sia penggauranta. Amin. Lama sembayang. Pombe kida suruga rampokan mak kudu semangat mak pule paraya mati olo malak mi. Belanna mangkakan mi ben atu mbasai siaurangi tu diona kadami. Kamu opuang la umpasake kan ni la bira ka tu diona kadami tu mangka kirangi. Dan siupa ani tu na kadami mangka kirangi. Mak din laki pogaukan lan mintu allo katwangki la mendadi pento angki laulo langi tu katwangki kiallo siake bomi. Pasakekan solana sang opuang laung karang itu dona pengkarangan tumang kami pesanan kani insiupa angki tontong matoto sia tontong matangkin makari tutu dan mintu alo katuangki sembayang dua kan mati kalemi opuang pasembayangan tu dona sang silurangki bulan kamalamaran patang kale kamu opuang la umpamondoi situru pasami di pasambayangan duka usang silurangki tumarasan ndaka pengkarangan kamu la kumbungkaran nilalan opuang dan siupa na lante aturan apa patu makdin lana hampa tu dina pengkarangan situru lalam pak podami sembayang kan mati kalemi dan siupa ne tu pengkarangan tu kikarang lan allo ya teh makdin la dadi situru lalam pak podami intu nate opuang ki parampo mempotete kan nipuang ki pong Yesu yang merapuang sajuru salamaki. Amin. Rampuin deto tu pak nandungan ta ulendui renungan harian toraya. Selamat marampa laku kita solanasang. Bersemangat.